Jingkeli kalong balai kini ka komen ang khilia lang bakta sport men ka batsa kini pisa jong gini kitrai kali. Unang war RTI bapau nam kejela uba despar sing rani hakasengi baar ulai thu bulawat saka RTI banyo jingshai halor jing slam jang sorkar ban pelatnyo ya kabai wai kali baka sorkar kawai por bawan umentri kampo yeng kari wa Amit Shah hau kla lengkot jong snem baladep. Abakren kelak patai kubar ubat disparsing ula ongru bakat kum ka RTI bu ula yo na ke NEC la kedo bai kete ke bai wai kali ke bakot cekaat pa arlak la depan pelat syaka sorkar jela. Tikanik jingwan yo Amit Shah kala pelong ya ka Government of Meghalaya lang baka Meghalaya Tourist Development Corporation banwai kali na banta laispa adus spa teli lawai kali. Hadin bade wai kali te na gini kitrai kali kala lipan pisa. Lipan pisa ki ong ba ka NEC kampat release ka fon. Man ka por haba kilipan pisa na po ka transport department ka jubak kalong ba kampat release ka fon na po NEC. Tikata ka jingom pleng jongki ka pelong yang a banyarap ya kita kisau spa teli ke kali. Te hadin bang lerap nglayale ada ka RTI ya po NEC ndai ka ba sngu komik ba sngu pla kalong ba kata ka jingong jongki 4 yo fon na po NEC ndai ka RTI report ka bangayo na po NEC la pentip sanga ba ka fisal adep ai siapa ka Government of Meghalaya lang ba Commissioner of Transport hadu R4R lak pra phukhandai hajar drius pa pratangka adep release kan pisa sya ka Government of Meghalaya lang ba transport lang ba Commissioner jong transport tikane kajing syukur ba kajing chok jong ka department lang ba transport department kalong ka bomla pediang namar ba kini ke brio elementar teng bomdon kamai tek bapli kala don bok ba kawai ka government namta kan jingwan jong ne Amit Shah ka arflai arfsau tarik temta along sistem arbanai tam te sistem arbanai pat yo bisa te hadin balai keli na pada transport men ke ong pat ai na ka NEC de kan ka RTI pada penisha ba ka NEC ba de release ya ka bisa te jingkeli kalong balai kini ka komen ang khilia lang ba transport men ka batsa kini bisa jong gini kitrai kali. Te hadin bakayo RTI tinggal paru RTI ka wish po ka transport department banbu jingkeli halor ka ne ka jing batsa yak bisa ling baka NEC ka bala release sya ka department.